Ok. Fenomenalno. Kako pičke materine da je stavim, ej. Evo ga, malo na bok, ali jebim mu mater. Pa si mi ljudi, ne ziba. Ovo će biti jebeno interesantno. Prvi vlog. Se mogu ja voziti ili snimati? Vas dole, sve vraću mater, moguće. Ako padne, jebi ga. Vezat se, djeco, obavezno se vezat, jer na cesti ima svaki... Opa! Vidiš, ima svaki budala koje snimaju i voze, jel? A to ću ja morat biti trenutno jer jeb mater. Ja ne znam kako ljudi ovo rade. Ajme, ovo neće ići, ja ne znam kako ljudi mogu voziti vloga, to je nemoguće, gledaj kako se trese sve. Ja ću morat negdje stati i napraviti uvod i nastaviti voziti, jer ako ne ovako neće imati smisla. I'm pulling over, yes, thank you. Ok. Okej! Ga brate, jebi ga, poteškoće tehničke. Znači kao što sam rekao, vlogat ću svoj današnji put u Infogamer. I to će biti, ja mislim, jedna velika katastrofa. Jebi ga, rekli su ljudi, Noisy pravi neki vlog. Noisy je rekao... Zašto? Pa smater. Ali evo nas, vlogujemo. Uglavnom, sad mene čeka dug put od Istre do Zagreba, koji će biti jako dosadan, ali negdje ću morat stati za jest jer sam već gladan polako, a nisam još ni krenuo, tako da... Ja ne znam, je li to dosta za uvod, iako je, iako nije. Ništa, vidimo se valjda kad dođemo u Zagreb, ako ne nađemo nešto interesantno prije Zagreba, pa vam to snimem, a realno... Ne vjerujem. Kako da napravim transition? Vidimo se u Zagrebu valjda, jel? Checkpoint prvi. Jebote, Bog te jebo. Ajme, majko moja. Znači, vrijeme je za se ubit. Piša mi se, gladan sam i spava mi se baš za popizdit. Tako da sam stao u Ravnoj Gori za riješiti bar 2 od 3 te stvari, ali bar ću nešto riješiti, sad je došao bus. I sad će biti gužva za znači nešto za jesti i za 3 pičke materine. Tako da ništa. Ću vam se javiti kad pokušam pobaviti nešto od svega toga. Samo malo. Update! Ne piša mi se, ali sam i dalje gladan i dalje mi se spava jer pičku materinu ne možeš vjerovat koji jebeni red je unutra. Ja sam rekao ne, Noisy boy! Ne znam. Tako da sad je cilj pokušat izdržat do Draganića, ali ne znam, ja ću umrit, ne znam. Znam da vas boli kurac, ali ne, ja moram srat, a kad nemam kome srat, onda moram jebi ga. Evo ga, jebi ga. Ja se nadam da sljedeći put kad bude, u sljedećem dijelu videa ću jest nešto ili bar ne biti gladan ili ćemo vidjeti, aj. Jebote, svaki put ovo da mještac, bre! Sad je dobro je, znači u Burger Kingu sam stao, jeo, sad palimo auto. Znači na Draganiću smo, još ima malo do Zagreba, ko da nekog boli kurac, ali evo. Kao što rekao, pričam sam sa sobom pa si moram sve isprit, nemoj radio, ne. Sad idem kod frenda i onda ne znam, valjda ćemo od onuda ići na Infogamer ili nemam pojma. Čujem da je jebena gužva i to nije dobro. Tako da je pitanje koliko ću ja toga uspjeti snimiti tamo, ali gle, koga boli kurac, mi ćemo svi tamo, ne. Hello, jebote, već mi je pun kurac namještanja kamere. Svaki put je namještena na bok. Evo ga, došli u Zagreb, sad ne znam di sam u pički materinu, eto di sam. Sad čekam njih da dođu i onda valjda idemo na Infogamer. I to je doslovno sve što sam morao reći. I za to sam ja namještao kameru, ja sam budala.
Yeah. You ready? Hey. Let's go. Bet. Yo, once again I'm back around. Real shit back in style. Haters reconcile. I'm so black and proud. First class tickets now. Feet all in the eye. Everybody looking down. Everybody get red when you drown, huh? Look at me up. I'm putting it down, you picking it up. Checking the models, they want us to go to college just so we can be stuck. Go to school to make a living, or teach yourself to make a fortune. Common sense, welcome to the apocalypse. Bitch, I'm one of the horsemen. Pozdrav svima ljudi, sad će ekipa reći neke YouTube kanale na koje se morate subscribe-at. Morate se subscribe-at. Clock and Z. Kira DX. I'm at my prime. Whoa. Have I gone too far? Do you detect something different? If you look inside my head, would you say something's missing? If you could give all your riches just to say the word, would you risk it? These politicians so old, can't tell if the dead where they living. Better ask Kathy Griffin. You know I like to raise stakes. We was always taught to hit the gas, we ain't even know they made brakes. We control our own fate, watching dreams take shape. Try to keep us out, we gon' freak out, turn this bitch to water cake. I don't need your mandate, don't need you to elevate. I'm about to detonate, cause I'm at my prime. Yeah. Yeah. I'm at my prime. Hey, hey. I'm at my prime. Whoa. Said I'm at my prime. Gle, ne možete reći da nisam rekao. Fuck. Rekao sam odmah na početku da će vlog biti kurac. Znači, kao što sam rekao, vlogat ću svoj današnji put u Infogamer. I to će biti, ja mislim, jedna velika katastrofa. Jeste vidjeli? Tako da, nisam lago, bome nisam lago. Problem je, mislim ne znam šta je problem, problem je da sam ja glup, evo, to je apsolutno jedini problem. Čas sam vlogo, čas nisam, a mislim vidjeli ste, na kraju realno je video još dosta solidno ispao, ali to nije vlog. Tako da meni je žao svima vama koji ste se slikali sa mnom i koji ste došli zato da budete u vlogu jer sam ja rekao da će tako biti. Žao mi je što sam debil, evo majke mi žao mi je i ja vam obećajem da se to neće ponoviti. Tako da sljedeći put kad kažem da ću vlogat, kad kažem da ćete biti u mojem vlogu, brate, ima da nosim kameru, ej. Nećete moći vidjeti mene bez kamere, kad negdje odem i kad kažem hej, kom, bla 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 bla. Mogu vam garantirati da će to biti tako. Tako da ispričavam se svima koji ste došli s tim ciljem, a to se nije desilo, to je samo zato jer sam ja glup. Zato ću staviti neke slike što sam dobio od vas, sad ću da se vrte, jel, valjda će se vrti. Ovako, meni će sakrit, evo, jel se vrti, super, fenomenalno. Znači to što sam ja doživio na Infogameru, to, evo majke mi, ne znam, ja fakat to nisam očekivao da će se desiti. Ja sam mislio, evo iskreno mislio sam da niko se neće doći slikat sa mnom, jer realno nas je tako mali broj, ali znači ja doslovno nisam napravio 10 metara unutra i ekipa Romana i ekipa iz Just Shot su se došli slikat sa mnom, ja sam rekao fucking hell, ja mislim da je meni bilo više bad nego njima. Fucking legende, ja to ne kužim, evo majke mi ne kužim kad smo mi došli do toga, ne, stvarno mi nije žao što sam bio i mogu reći da ovo mi je baš napunilo baterije. Meni je glupo, ja kad slušam druge youtubere kad pričaju ovo što ja sad pričam, ja si mislim nemoj to pričat, svi isto serete, ali kojiš to ne možeš, to fakat ne možeš to podnijeti u glavi koliko to ljudima znači, ne znam, evo, sve što mogu reći da jebena Noisy Squad je nešto najjače za mene ikad i vi ste fakat ste obitelji i to fucking hell, hvala vam, neću uopće, već sam produžio ovo i više nego što sam mislio,
Hvala vam svima ekipo i obećajem vam, ja se nadam da ćete svi doći na sad kad bude onaj event od Videostara. Ja ću biti tamo i brate, furat ću kameru, kamera će mi biti, treća ruka, majke mi, evo obećajem. I dođite kogod može doći, dođite, slikat ćemo se, snimat ćemo se i gle, realno, iako je bilo malo sumnje do sad, mi smo ti koji će razjebat Balkan. Hvala ljudi, ogromno hvala. Vidimo se. Pozdrav, bok.